خوشکو براین هێژا دەماوە خۆش بە هێویدیکم ڕەوشەوە باش. دەبێ ڤیدیۆیە دەزێ هەول بدەم بەحسا مژارە هەلوەستا خۆ نەرینێ خۆ دەربارێ شەرێ دنابەرا فلەستین و ئیسرائیلێ دە bi zimanê Kurdî û eşkere û zelal ji were parve bikim, pêşkêş bikim. Ev helwestê min in, ev nerînê min in, li ser kesî ferz nakim. Ez dibêjim ê ku li xweşa wî nayê guhdar neke. Ji niha dibere guhdar neke. Lê ê ku biçekî mentiq û aqil û mejî û biçekî objektif be bere bêhna fire guhdar bike eger tiştekî şaş di van axaftinê hande hebe bersiva me bide. Ne ji mir bêje ev ya rewşenbîrê me ye û ev ya nivîskarê me ye û ev ya were ji mir behsa nivîskarî ye û behsa rewşenbîrî ye û van çîrok mîrokê hene neke. Ne ku ez ji rexna hez nakim. Rexne ku were bersiva nerîna bide. Bi nerîn, bi belge ê ku were devê xwe bavêje rewşenbîriya me, nivîskariya me û gotin motnê şareca ew bike bi kêmanî çerq ez vî blok dikim û qediya çû bere here. Ku dere bere here. Bere ji xwe li cem def û zirnê wekî din. Di destpêkê de dibê ev mesela hanê zelal be. Yek, ez dikarim cudahiyê tê xebnabera cihû wekî bawermendî, wekî olekî esmanî, wekî pirtûkekî pîroz, wekî hemû tiştên ku olên esmanî prensîbên di wan de peyda dibin û ez rêjê jî jêr digirim. Ez dikarim cudahiyê tê xebnabera vê û navbera hereketa siyonîzmê a siyasî. Ez dikarim cudahiyê tê xebnabera cihû wekî insan, wekî gel, wekî bawermendî, wekî ol û di navbera dewleta İsraîl wekî şiklekî siyasî. Ev ê ya dibê were zelal kirin. Çawa ku ez dikarim cudahiyê tê xem di navbera tevgerên siyasî Filistînî, Hamas, Feth û eniya gel û eniya demokratîk û ev hereketên Filistînî ku heye ez cudahiyê tê xem navbera van hereketên siyasî û navbera gelê Filistînê ku gelekî mazlûm e, ku wekî insan, wekî gel, wekî netewe mafî wî ye ez nikarim vî mafîhan jê bistînim. Mafî wî ye ku dewleta wî hebe. Kî astengî li hemberî dewleta Filistînê çêdike? İsraîl e. Tevgera siyonîzmê wî. Ez dikarim cudahiyê tê xem navbera Filistînî wekî neteweyekî, wekî gelekî feqîrî, mazlûmî di bin çewsandinê de, di bin çavsorkirinê de ye û di navbera hereketa wê ya siyasî ku kar û marê siyasî ji xwe dikin. Ev cudahî dibe zelal e. Dema ez piştgiriya gelê Filistînê dikim, ne ku ez ji Hemasê re dibêjim bravo û eferim, ne ku ji tevgera rizgariya Filistînê re wilo dibêjim. Na, tiştekî wilo tune. Yani piştgiriya me ji gelê Filistînê re ne ji Hemas re ye. Hemas karê terorê dike, dewleta İsraîl jî karê terorê dike. Terora Hemasê terora cihadîst û hereketên İslamî ye, terora İsraîlê terora dewletî ye. Heta di terorê jî de cudahî heye. Dema ez dibêjim İsraîl terorê dike ev bi belgeyên navnetewî hatî tekeskirin. Ev mesela hanê. Ne ku ez li dijî gelê cihû tiştekî wilo tune û Kurdên wilo bi aqil van mesela dizanin ji hevdû derxînin. Çawa ku ez dikarim cudahiyê di navbera gelê Kurd û PKK. Mane Kurdê me wilo dixwazin. Kurdê me dibêjin PKK temsîla gelê Kurd nake, rêxistinekî gelê Kurd e. Eger em bi çavê gelê Kurd li PKK binerin, demekî em hemû gelê Kurd terorîze dikin.
PKK جدا gelê Kurd cida. Divê ev zelal be. Ev cudayiya hanê di nêrînê de zelal be. Ne ku ez hemû cihuwa tawanbar dikim, ne ku hûn jî hemû gelê Filistînê tawanbar bikin. Çawa hûn ji xelkê dixwazin ku bi wî çavê hanê ku hemû gelê Kurd PKK'ye hûn dixwazin bi vî çavî nenerin, hûn jî divê bi vî çavê hanê li hemû gelê Filistînê nenerin. Hemû gelê Filistînê ne Hemas. Hemû gelê Filistînê ne Fetih. Gelê Filistînê wekî gel, wekî netewe, mafê wî heye, wekî mafê gelê Kurd heye. Tişxwar jî dixwaze çênabite li pêşiya neteweyên din vî mafê hanê ti rê lê bigir û dibêje nane ne mafê Filistîniyê. Tu mafê Filistînê di çêkirina dewletê de tune. Tu jî heq dide faşist nijadperestên ên di nava Filistînê di nava Ereba de vî mafê hanê îşte bistînin. Ji bêhna xwe fire bik, birayê minî Kurd, xwişka minî Kurd, bi aqil, bi mantiq, hêdî hêdî bêhna fire. Bê qerebalix û qîşqîş û bê muzayede û kî Kurd û kî ne Kurd û kî piştgiriya Filistînê bike ne Kurd û kî piştgiriya İsraîlê bike Kurd. Em ê van meselê hanê bi hevdû yanî şirove bikin û binirxînin û li ser biaxivin. Bersivekî te hebe mantiq û biaxil û biaqil û bi exlaq bersivê bide. Ji mir neçe yanî gotin motnê ser tenûra nebêje. Ev yek me ji hev fêm kir cudahiya di navbera cihû û İsraîl û hereka Siyonîzmê, tevgera Siyonîzmê, cudahî di navbera PKK û gelê Kurd, cudahî di navbera gelê Filistîn û doza Filistîn û Hemas. Ev yek. Çima ez vê mesela hanê dibêjim, li ser hesabê xwe yê Facebookê û X Twitterê berê min ala Kurd û ala Filistînî li gel hev danî û bijî Kurdistan û bijî Filistîn. Min negotî bijî Hemas. Kurdên me hêrs bûn, rabûn ser çok û nîvê ser tapana û na mamoste û ev çi ye û ev ja bi navê rewşenbîr û bi navê çi navî û tu rexna qebûl nake. Birê me ez rexna qebûl dikim. Bes wer bersiva me bide bi aqil bi rewşenbîrî, ne bi qerebalix û bi atîfe, ne bi hestiyarî, bi rewşenbîrî, bi zanebûn, bi înformasyonê dîrokî, bi înformasyonên siyasî bersiva me bide. Ser seraser çava. Lê tu were ji min re dibêje aviya nivîskarê me ye û aviya nizam çuf û xeber û dijûn wan, ê ku xebera bide ez jî lê vedgerînim. Hûn dibînin. Ez Kurd im. Kî xeberekî ji min re bêje bêje ciha te xwate, ez ê bêjim ciha te xwate. Wilo rewşenbîrtî û nivîskarî nayê wê wateya hanê mere li hemberî zêdegavî û ziman dirêjî mere bêdeng be. Rewşenbîrî ne wilo ye. Ê ku rewşenbîrî wilo fêm dike qisûrê negir şaş. Em ê rewşenbîriya me wilo ye. Kî ji min re dixwîne ser seraser çava, kî naxwîne kêfa xwe ye. Kî temaşa dike ser sera û ser çava, kî temaşa nake ji min re naxwase derde. Yanî min xwe nekuştiye. Min nehatî maçî distê kesî nekiriye were tiştê me bixwînî yan tiştê me biecibîne. Ez nerînê xwe dibêjim. Ê ku dikaribe bersiv bi mantiq û exlaq bêje ser seraser çava. Kurd rabûn ser çok û nîvekê û ja dest bi çîrokê xwe kirin. û İsraîl û gelê Filistînê û nizanim çi û Hemas û ê ku min dike hevalê Îranê, ê ku min dike hevalê Hemasê û ê ku min dike hevalê Tirka. Ji xwe apoçî berê min kirine hevalê Tirka. Lê ji vir re divê mesela hanê de apoçî û entî apoçî li ser bibûn yek. Li ser helwesta Hoşengosê apoçî û dijberê apoçîya bûn yek. Ku helwestekî şeş e. Erê birê me helwestekî şeş e. Ka ji min re mantiqê xwe bêje. Ka ji min re
ارگومنتی خو پیشکش بک کاجمر بهانه و حجتی خو پیشکش بک به حیا چه درجی به بلگنه به زانستین به ویرنگی ایری چی وینری نهانی کرن تو چما ولود بیش او جا آل اسرائیلی در دخینه و ایکو يعني كردن خمناك كردي ما هيرسبون و إيدي دست حتى تشيرو دجون وخبرو مبرسوا واندا تشتيك از خوازم دبرد از بيجم كو هناك اوه كو كومنتا دنفساندن كورتا شروفيا دنفساندن چه دبيجن دخواز شلافيا خو به فلسطینیا خوش دکه دخوازه پرتوکی خو رومانی خو چتی خو اف نرینا کو بزمان کردی ویشی وی هانی تی گوتن هنه کسندن نویسکارن و روشنبیرین کردن ده پست و بدزید بیجن ایجا نویسکارین مای کرد ایکو جهوشنگوسی حاجسن حزناکن وانتش مشتهاني لجوات مباطات بيجن وجا بناوي سختجي دچنج لسر تويتر يجي بلاتكن سراسر شعبا بس اوان احمقي هان ابن فيسكاري ماي كرد نزانن كو ايكو بخواز برتوكي خوا لد اوروبا ولا امريكا بلا بك ويبتشي شلافياج اسرائيل يربك ويبتشي شلافياج جهوار بك و هر مظلوميتا جهوا بفرين عسمانا وفلسطيني بك آخ ايكو بخوازه پرتوكي خوا وتشتي خوا وناو دنگ و قطيك متيك وتريش بدو خوا چه بك سري خوا پاچكا مزن بك رومان وپرتوكي خوا بپاچكا او بك بچو خواهش حنبيزا سيونيزم وخواهش حنبيزا اسرائيل وپسن اسرائيل بده پره والريكلام وبروباغندا للجم إسرائيل نلجم فلسطينيين عدد و چند دولت عرب ايكو چالاكي وخلات روماني للجمان هنا همو بونه دوست إسرائيل همو پیمان آشتیه به إسرائيل مور کرنه كونتاكتي وان هنه دما مرر رخنه لإسرائيل دكه تدبيقي مرر رخنه لوانجي دكه دولتين عرب ما بس تعمل فيه مسألة هاني أبيك يعني أبيك كجو بهانين كو يعني سدمي إيديش اللي سرمه كو شنق دچو خو بفلسطينية خوش دكو بعرب خوش دكو جبو برتوكي خو نابري منا نارحيمة ايك اشترولو قوتية شاشة ايكو بخواز برتوكي خو وجهه خو تشي بك دناوا جواكا عرب جيد ندناف جواكا أوروبي وأمريكي تاني ويبتش يعني فلسطينية بتشوك بك دردي وان وكلي وان وجاني وان وبروبليمي وان وإسرائيلي بك ديمقراط وحتى وما في ديروكي تشيبونا إسرائيل وريكلام وبروباغندا يا سيونيزمي إسرائيل بك بشيويكي زراف بشيويكي يقولوا خاشو أدبيات وإنسانتي ولحظاتن وهفدو قبول كرن وهفدو وكي تشتكي بشبه نتويا ديمقراطيكا أبوتشيا اگر از تشتكي ولو بكم از پس ني جهوا وكوا بدم از نخوازم جه والجم جهوا چي بكم والجهو دنيا من كنترول آوانده اف دولتا كو از ليمو وز همولاتيه و بلجيكا جهو تيد ده سلادارن ده جعالية اكونومي ده هولندا جيولو ألمانيا جيولو سرانسري دنيا يولو كيف نو نهاجي جدامي بري جدو نهاجي يجمر نكن كو والله از دخوازم خب عربا عرب فقيري خده ودناف عرباده فلسطيني ديواري كتينه كي باخذ ابوچيد بين اخذن ياد بدفش تشيروك ودروي براتيا جلان بردن يا دما از دبن پشتگیری
مظلوم فلسطيني حمود بن نتوى وحمود شيروكي وان وشيرفانوكي وان نتويا ديمقراطيك وبراتيا قلاندرت كيف فرتو فالا يعني درد كيف تروفرو اف شيروكي ابوشيا اي براتيا قلا براتيا قلان درك تلتنشتا مظلوم ابي نل كابيتاليستا مودرنيتا اسرائيل وامريكا اي كوجر اي كوغلي فلسطيني دكوجن كابيتاليستا مودرنيتا اسرائيل وامريكا يا ابوشيو ت ايدي تجمر دفج تشيروكي بككين هاد دوي مسألة هاني دفج برددن داتين آليكي وحمود بن آلي حوالي كوجر وحوالي سيونيزم وحوالي إسرائيل حوالي كابيتاليستا مودرنيتا بريز آبوچية هجا باشا مجهب فهم كر ديمك نافداري آن ريسكارا روشنبيرا برتوكا رومانا الجم إسرائيل إبريم الجم رباني فلسطيني شي فلسطيني تشير نان ناخون عربي كو پشتگیریه وان دکن ناوا دب جوان بردانه و با پشتگیریه اسرائیل دکن تهاتیش مرد بیجه والله وشنگ خوبان خوش دکت چی الجموان هیز خوبان خوش بکم اوی چی پره بی بسر مده برجینن آپو چی بیجن والله بی میت پراش در کادستینه بی بارزانی پراش در کادستینه وشانها برزانی و آپو چی لسر هلوست آمه وکی نویسکار وکی روشنبیر کدو خوازه بچکی ev ev yani zikreşî û nakokiyên di navbera Kurda û Ereba de kêm bike helwesta me di vî çerçeveya hanê de ye berzanî û apoçî li ser me dibin yek PKK û anti-PKK li ser me dibin yek de bibin yek ez têra xwe heme wezê niha nerînên we û bihaneyên we yek û binirxînin baş meja fêm kir ev wekî destpêk ev biraderên ku wilo bi dilgermî û bi dilsozane piştgiriya İsraîlê dikin İsraîlî çi bikin dinya xerab bikin Filistînî qir bikin İsraîlî di çavê wan de feqîrin mezlûmin bi destên perîşanin birçîne halê wan ne tehal e çi dibêjin vana dibêjin wallah yani bihaneya wan yek kemîn dibêjin tevgerên Filistînî têkiliyê wan bi Sedam Hüseyn re hebû û tevgerên Filistînî têkiliyê wan bi rejîma Sûrî re bi rejîma Îranê re bi rejîma Tirkî re ne rejîmên dagirkerên Kurdistanê baş e tevgerên Filistînî wilo dikin wilo dikin kirine têkiliyê wan bi Sedam Hüseyn re bi Hafez Esed re bi Xumeynî re û bi AKP jî re heye ev ê ez nabêjim ne rast ev rast baş e tevgerên Kurd ê ku têkiliyê wan bi Sedam Hüseyn re hebûn ez ji we bijimêrim kî têkiliyê wî hûn hemû siyasetmedaran û nivîskaran rewşen hûn zanin kî têkiliyê wî bi wekî tevgerê siyasî bi Sedam Hüseyn re hebû di salê şêst û şeşa di salê heştê û sîsîya di salên heşteyî de û di salên nod û heşta ku Apo di rojnameya Elheyat re dibêje têkiliyê me bi rejîmê Sedam Hüseyn re hene belge jî eşkere bûn ev Sedam Hüseyn yani partiyên Kurda ê qerase û sereke û giregir têkiliyê wan bi Sedam Hüseyn re hebûn heta tevgerên Sûrî Salah Bedreddin têkiliyê wî bi rejîma Sedam Hüseyn re hebû ev ê ne tiştekî veşartî Hafez Esed Apo 20 sala di hembêza rejîma Hafez Esed re raza xwar û vexwar û qeleb û meşka zikî bû Apo serokê me yê Newewî baş e ev jî çû
طالباني جي تيكلي حافظة صدره بارزاني جي بارتيا ديمقراطيك كلي حافظة صدره اوانا بارتيين كردا سركه بريجيم حافظة صد اي رژیم دیکتاتوری داگرکری کردستان دولت ترک شخوا شبهت و گمان لسر چیبونا پککی هی و چیکلیه و بمیته و دولتا کور و ارگانکونو اوه گلک مسئله هی لیده شوی مسئله بردنش تیکلیه پارتی دموکرات و تیکلیه کتین اجتمان به رژیم ترکی ره بریشی هبو نهاجی هی تیکلیه هر دو پارتیاره به رژیم خمینی بریجی هبو و نهاجی هی دیمکی تشتی کو تفگرین فلسطینیه دکرن پارتیه کرداجی دکرن اجا ایمه هینا خرابتر باشه همو پارتیین فلسطینی ای تیکلیه وان به صدام حسین رهبو چه ضرر و زیان گیهاندن دوزا کرد لعراقی چه ضرر و زیان گیهاندن دوزا کرد لإيراني پارتیین فلسطینی ای کو تیکلیه وان به حافظه ستر هیه چه ضرر و زیان گیهاندن دوزا کرد گله کرد مافی کرد لسوری پارتیین کو تفگر فلسطینی کو تیکلیه وی با AKP رهیه چه ضرر و زیان گیهاندن دوزا کرد لترکیه بقاسی کو پارتیه کرد ضرر و زیان گیهاندن دوزا کرد تیکلیه پارتیین کرد عراقی به ایران نه لسر حساب کرد ایرانی بو تیکلیه پارتیین کرد ایرانی به صدام حسین ره نه لسر حساب کرد عراقی بو تیکلیه پارتی کردین عراقی و کردین ترکی به حافظه صدره نه لسر حساب کرد سوریه بو دبیجن نه ضرر و زیانا کج دست پککی گیهاشتی کردا کرد سوری کرد عراقی کرد ایرانی و کرد باکر کرد ترکیه ضرر و زیانا کو پککی گیهاندی کرد و دوزا کرد تفگری فلسطینی حماس گیهاندی دوزا کرد حماس دبیجو AKP و از دجی دولتا کردم ما نوجد بجنم دجی دولتا فلسطینینا و نویک کو حیران و عاشق اسرائیل و تفگرا سیونیزم ما نوجد بجنم عمل دجی ما في فلسطين تنهي دولتها وان هبه ونجي ولود بيجن يعني يك بالدفكي تشتكي بيجه ويك بفعلي ضرر وزيانه بيجينا دوزا كرد وكي كرد وبنافي كرد وكردستان وبنافي تفكركي كرد وان حسابش خوب خوازن بريون بتشن حماس و بارتي وريخسنين فلسطيني حسابش وان بخواز باش وفهم كرفي مثلا هاني اف خالا هاني جور زلال بو خالاتي كليين بصدام حسين رتي كليين بنظام كير فلان تفكرين فلسطيني كو جرك ام برسفا وان ام بچن پسني اسرائيلي بت ادم قيف خال زلال بهانه دوامين اكو فان كسين كل يعني يريشي مكرن و يريشي فلسطيني جيدكن قالي فلسطيني جيدكن كو لناوا قالي فلسطيني هنا كسين نجات برستن اللي ديجي كردا ناخوازن دولتا کورچه ببه ناخوازن اف دناف گله سوری شی دهنه دناف گله ایران شی دهنه دناف اوروپیا شی دهنه ناخواز دناف امریکیا شی دهنه کیش ورو گوتی گو امریکی لگل دولتکی کردیه کیوه خپاندن هانج امریکی نلگل دولتکی کردی اسرائیل نلگل دولتکی کردی اوجی اگر بخوازن دکارن اسرائیلی آن بخواز دولتکی کردی چه بکه و چه بکه ناخواز برجواندیه و ناخواز باش دناوا کردا جیده کری گرتی هنه راهشتنه چکه صدام حسین ولدجی ملا مصطفی برزانی شرکر جاش دناوا تفگرا دناوا کرد ایرانی جیده جاش هنه راهشتنه چکه رژیم خمینی و اطلاعات ولدجي تفجرا رزقاريا
gelê Kurd li Kurdistana Rojhilat, Kurdistana Îranê şer kirine. Di nava Kurdê Sûrî jî de endamên behs hebûn ku niha bûne serokê nivîskara jî. Ev jî hebûn û naz dikin ez behsa kê dikim. Di nava Kurdê Tirkî jî de Kurocî hene û AKPcî jî hene û PKKcî jî hene û hemû pir wilo cidehî navbera wan ditine. Hemû dewleta Tirk diparêzin ji Apo bigire û heta qurûciyên Jîrkî ê eşîra Jîrkî li Botanê hemû dewleta Tirk diparêzin. Eşîra Jîrkî bi çekê xwe û dibêje em dewletê diparêzin. Apo bi netewaya xwe ya demokratîk û cumhuriya xwe ya demokratîk û nizamçiya xwe ya demokratîk dewleta Tirk û Atatürk diparêzin. Kemalîzmê diparêzin. We ev jî vê mesela hanê cema zilal bû ku wela hinek Filistînî hene nijadperestin û Kurda ji Kurda hez nakin. Devere Kurd ji xwe ji hevdû hez bikin. Herin Apo û PKK iqna bikin, herin Murad Qereîlan iqna bikin ku lêbûrîna xwe ji xelkê Kobanê û serê kaniyê bixwaze em ciddî ne. Em ciddî ne dibe gelê Kurd çaştiyê xwe nas bike. Li dengê Qereîlan ez ê di dawiya vê vîdyoyê de dîsa eşkere bikim. Em ciddî ne herin wî iqna bikin ku lêbûrîna xwe ji gelê Kurd û ji gelê Kobanê û ji gelê serê kaniyê û Efrînê lêbûrîna xwe bixwaze pişt re werin ja behsa gelê Filistînê bikin. Ev jî çû we vê jî fêm kir zelal bû ev xala hanê ser seraser çava. Hinek kes dibêjin erê İsraîl alîkarî û piştgirî daye Mele Mustefayê Berzanî rast e. Rast e ji salê şêst û pênc heya berî heftê û pêncî İsraîl piştgirî û alîkarî dida Mele Mustefayê Berzanî. Ev mesele zelal ne inkar kesek nikare inkar bike. Lê dema İsraîl ji Mele Mustefayê Berzanî xwest di şerê Oktoberê de di heftê û sisiya ku Mele Mustefa jî şer li hemberî rejîma Iraqê, rejîma Ehmed Hesen Bekir û Saddam Husên şer bike, eniya şer veke Mele Mustefayê Berzanî bi şêwekî exlaqî nekir. Ji pişt li Iraqê nexist. Tevlî ku rejîma Iraqê hewdana suikestkirina, terorkirina Mele Mustefayê Berzanî kirî. A serok ewlo ne. Serokê gewre ê dîrokî ku di kêlîkên dîrokî de xwedî helwestên dîrokî ne. Dikarî bû Mele Mustefayê Berzanî bi gotana wela İsraîl di roja tengayiyê de alîkariya min kirî de ka ez jî vê qenciya hanê lê vegerînim û ez jî li gel İsraîlê li Ereb axim û ja em bibin yek. û ja Yekîtîn Niştiman û PKK û berê û malbata Berzanî û eslê wan cihûyî û eslê wan nizamçi û êrîşî vê malbatê hanê kirin û heta roja êrîşî vê malbata hanê kirin. Eger ev malbat cihû bana û hevalê İsraîlê bana wê di heftê û sisiya de ew ê jî li gel İsraîl li Ereb axistan. Ev gotana çi ji ber lazim e? Bere Kurdên niha û Berzaniyên niha xwe ji Mele Mustefayê Berzanî welatparêztir nebînin. Win ji vî serokê Kurd ê gewre ne welatparêztirin. Ku wê çaxê eger firset bidîta hinek kes bi dijminê me dostê min in mane İsraîl dijminê te bû. Iraq jî dijminê te bû û İsraîl jî dijminê Iraqê bû. Çima Mele Mustefayê Berzanî bi a we nekir? Mele Mustefayê Berzanî bi a exlaq kir, bi a kurdewariyê kir, bi a insanetiyê kir. Mêrxasin di şera de mêrxasin, di aştiyê de mêrxasin. Herin ji Mele Mustefayê Berzanî fêm bikin û fêr bibin bê kurdayetî çawa ye, bê exlaq çawa ye. Wê çaxê Mele Mustefayê Berzanî ji İsraîl re got na nakin. û mercihê Şîa Hekîm Muhsin Hekîmê
پس نیمه مصطفی برزانی دوی هلوستا خانه ده پس نیویده ده کسک نکاره بیشتی 1000 سالی جی یکی عرب روشنبیر ده به سیاست مدار ده بله همبری هلوستا ملا مصطفی برزانی همو سری خوب طویل جبركو هلوستا کی دیروکی هلوستا کی پر اخلاقی و ام شر معید جبناتی هی بنابرا كردو رجيم عراقي لأفرصت نادمكو أم دكيلك يعني دكيليكا طنقاية ده لقال إسرائيل من لدجي كلي عرب نا تشيروكا مو تشيروكا إسرائيل دجاتي وناكو كيا مب عربارة وجاء إسرائيلي جداي إسرائيلي لوما آلي كاري سروي قد كرن وهنري كيسنجر كجهوية ويكي جرينكترين ومسنترين بشتري إسرائيل دهندري أمريكا ده أولدو بيمانا جزائري بو نابرا الشاه وصدام حسين ورجيم عراقي نابرا إيراني وعراقي ده دي بيقول في مسألة هاني فين بك إسرائيل لدو بيمانا هاني بو إسرائيل لدو بيمانا حفتي وبينج صالة حفتي وبينج للجزائري بو بس جمر بيجن والله إسرائيل آليكاري داي كردا آليكاري داي كردا دي تشيروكا ريفراندومي ده هلوستا إسرائيلي تاني لسر تيك توكي وفيسبوكي وأبو اللي إسرائيلي لوبي خوا ده هندري أوروبا ده اللي هندري أمريكا ده لفاند خص آلارميش بو پشت گريا ريفراندوما سرخوبونا كردستاني نا تشكي كتيل مراد قرائي لانو بكيكي دخي برانيا وان إسرائيلية نا بوچيش مربونا حوالي كابيتاليستا مودرنيتا إسرائيلي نا بشتقري واندك نا عرب جمعان بونه نتشتك بونه كريت وجا بحثا براتيا قلادك براتيا ندوان نونج بر خفديناك ونج ايديولوجيا بارتيا خو سروكي خفديناك يمكي ون نص صميمين حتى دفي ايديولوجيا خويا ايديولوجيا ويا خارو مارود ام فيجي مش فهمكر ام بچن بهانه و ايدن بهانه یا چارا کو دبیجن کو ولا چی نه چی اسرائیلی لسر عرض خوی دیروکی دجین وعرب هاتنا عرض اسرائیلی داگر کرنه کی بیج کی لوان بهانه یا و ارگومنتی خارومار و گدار بکه وی بیج والله ای ترک لسر عرض خود دجین کرد هاتنا عرض وان داگر کرنه کرد داگر کرن اي ولو تخمين بك والله فارس لسه عردي خود دجين وفقير بو حالي وان نتحال بو كرد هاتن عردي فارس داگر كرن وظلمي لي فارس هادكن وكرد ظلمي لعرب هادكن بيقولوا شي بيجن بريمة كردي هيجا خشكا هيجا براي هيجا خشكا هيجا قالي كرد اف کسی کل فلسطینی نها ده سلادار نه قبیله یا بني اسرائيل كود قرآن و تورات و ده انجيل ده بحثاوان تكرن كود ديو كده بحثاوان تكرن بلي ده 1500 سالي نا ناون بنيامين نتنياهو ننفي قبيلة بني إسرائيل ويا فين بكن حركات سيونيزمي جهوا جنافا كردا جنافا عربا جنافا ألمانا جا أفريقيا جا أمريكا جا داري جوان يقوون نتوا وأف زماني وأف جهي وأف دولة دهرن كلوي دولتك يسربي أساسي هات آباكرن جمل نبيجن ما في ديروكي ونزار وقش دبن ديروك ناس دفي مسألة هاني حمو أفكسيكو پشتگیری اسرائیل دیگه سر بنگه کی دیروکی بره مرش خود دیروکی بخیرار هر دیروکی بخیر هاتنه کتنه عرض ناوا عرض عربا و مالی وان و برا وان دانش مالی وان کشتنه و دست دانی نسر عرض وان اف ما في وانی دیروکی بری 3000 سال لوی داری بون اگر ولو به اگر اون بحثا ما في دیروکی بکن روش کیش روشا فارس
امبراطورية فارس حيا كي دري حيا فلسطيني وهريمي حمو خصمو بن كنترول اقوى ديما كي جري كان بيجن كردستان وفلسطين حمو عرضي فارس عراق عرضي فارس ام يقولوا بيش عثمانلي 400 سال حكم كرن جري كان بيجن اما في واني ديروكي 400 سال حكم كرن خلاص روماني بيزانسي چقويس سال لهرمي مان جري كان بيقولوا بيجن بحثا چیرۆک میرۆکی وڵەوان نەکرد هەنش خوارد دیرۆکی بخوین ji bo gûnaskin eger mesele dîrokî bi kî xwedî erd e û kî dagirker e haniş xwar dîrokê bixwînin dema hûn axivîn ji bo gaxaftinê we û argumentê we wilo xurt bin mere li ber wilo rawestin matmayî mere li xwe veger herin dîrokê bixwînin ev jî me je fêm kir demekî Netanyahu ev kesên ku niha deselatdar in ne qebîle Benî İsraîlin ev cihûyê wekî girara Qereçiya ji vir hatî topkirin û li ser erdê Filistînî ava dewleta we wer vê derê û ew ji we pere û ji we çek û ji we sîleh û ji we atom û ji we her tişt û cihû naz dikin yanî bê heya yanî ji ekonomî fêm dikin ji teknolojiyê fêm dikin ji zanistiyê fêm dikin û dizanin çawa bi dîrokê jî bilîzin dizanin çawa bi dinyayê û siyasetê û bi ekonomiya dinyayê jî bilîzin cihû امپراتورiyekî wekî Brîtanya deyndarê cihû abû dewleta Osmanî deyndarê dewlemendên cihû bû cihû yanî xelas yanî tê naskirin dema me re bêje cihû dwarê ekonomî de û bandora ekonomî li ser siyasetê û medya tê naskirin tu di ekonomî de cîhatî yê tu di siyasetê jî cîhatî yê tu di ekonomî cîhatî be tê di zanistî û teknolojiyê jî cîhatî be di vê meselehanê cihû marken e û xweziya me xwe eger Kurdê me yan Erebê me ya Tirkê me di warê ekonomî de ew jî wek cihû bana de belkî yanî biçekî pêş biketane ev xalahanê jî zelal bû bahaneyekî din jî heye dibêjin yanî kenê merotîn dibê wila erê İsraîl me dagirker nekiriye û İsraîl ne dijminê me ye İsraîl em çima dijminatiya İsraîl bikin birê min dijminatiya İsraîl nek bes rexne bik bes ji İsraîl dema dijminatiyê kir zilmê kir jê nebêje eferim jê nebêje te qenc û xweş kir ev faşizm e ev çi ye nizanim ez çi navê lê bikim yanî İsraîlî niha tiştê bi serê gelê Filistînê tînin tu dibêje ev gelê Filistînê hemû zarokê Hitler in tu dibêje ev gelê Filistînê hemû zarokê Hezretî Pêxember in Muhammed tu dibêje hemû ev rebenê Filistînî ku gundî ye cotkar e mala wî bi sedê salat vindirêvê malê de wer wî ji malê derxîne û wî bikuşe û hemû tiştî wî mafê wî biqurtîne tu dibêje evê Filistînî ku Holocaust li Almanyayê li hemberî cihû pêk anî vî kîna hanê Siyonîzm cihû we wilo fêr kiriye wilo mezin kiriye İsraîlîya mezin kirî fêr kirî ser kîna li dijî Ereba û li dijî misilmana û li dijî ji xwe wilo dibêjin yanî dibêjin ku gelê me gelê herî ku Xwedê jê hez dike gelê herî bijareyî li cem Xwedê misilman jî wilo dibêjin cihû jî wilo dibêjin Kurd çima wilo bêjin Kurd çima rabin van tiştên cihû we baş niha eger tevgera Siyonîzmê bi gotana em ê dewleta xweyanetewî İsraîlê li Akreyê çêkir li Duhokê û Zaxoyê çêbikin Kurda wê çi bikirane
ظلم و زورا کو اسرائیلی نها سرسری فلسطینیا دکه و سرسری کردا بکران اف کردی کو رکلام و پروپاگاندا اسرائیل دکن دبی کو باب و باپیری وان پنابر بانا و جهوب هاتنا مالا وان درونشتانا یا بچکی يعني بچکی عدالت بچك نبر يعني نها ون رخنا دكن ون دبيجن دولتا ترك عافرين داقر كريه وعربات جهه مالي ما ون قبول دكن وحقي واجي لدجم ون شواج اسرائيل عربي مثلا هاني قبول دكن بقاسي كون لدجي وين سياساتي وبوليتيكاي تركا ون لدجي جوهرتين ديموغرافي بن جرك ون لدجي فان بوليتيكاي هاني إيه اسرائيلي ايه جوهرتين ديموغرافيك ل لفلسطين بيكتينه دبي ون لجي واجي بن اف يعني اف جوت ستاندارتية هاني جبوتش باور بكن اگر بلفور وزير دربي اي بريطانيا ده 1970 بقوتانا دولتا جهوان امي لكردستان چه بکن امی پایتخت اربیل به حال کردا دبندسته اسرائیلی دوی عینی وک حال فلسطینی نها دبندسته اسرائیلی دبان لی قدر فلسطینی و گلی فلسطینی کرن قربان سوزن بریتانی و انگلیزا و سوزن حرکات سیونیزمی کو لفلسطين دولة نجبر كو جو كردا حز دكنيان حز كريه كردان دبيه مسألة هاني زلال بالجمع بري مني كرد خوشكا مني كرد باشا كهلا أمورن شان برسار شابدو بك دولة إسرائيلي دولة كي داگر كري أننا تجمر بيجنا أزنا اسكن برسفاته تجمر بيجنا أنا دولة كي داگر كري جبر كتبه جاري دولته كي داگر كره ديما كي مافي برخداني اي قلي فلسطيني مافكي رواد بينا برخدانا لهمبري داگر كريه مافكي روائي دولة اسرائيلي داگر كره تبيج نانا داگر كره باش دولة ترك داگر كره دولة ترك داگر كره دولة ايراني دولة ايراني ايش داگر كره سوري وعراق وش داگر كرن داگر كرين كردستانين باشا باش دولة ترك كنت 1923 هاتی آبا کرن و خود سپیره 400-500 سال حكم سلجوقي و عثمانية دولة ترك فارس شخو بحساب دولة عراقي او جيولو كيفنا سوري دولة سوري بري اسرائيلية بد سالة هاتی آبا کرن ده 46 هذا اسرائيلي 1948 هاتی آبا کرن اوانا حمو باقوا سكفناريا خو دولة داگر كرن اسرائيلي كنو هاتيه ونو تشيبيه وبتشك وسلاح وبن ابايا نانا دولة اكيد داگر كرن نا بريمه اسرائيل جي دولة اكيد داگر كرن ترك جي دولة اكيد داگر كرن اسرائيل دولة اكيد داگر كرن ايران جي دولة اكيد داگر كرن جبوك جوت ستاندارتي الجموع يعني تشينب اف مسألة زلال رژیم اسرائیل رژیم دولت کی داگر کرد دیمه کی ترور دولته نه لهم بری اسرائیل لهم بری فلسطینیا پیکتینه دیمه کی جنایت شر پیکتینه نجمر نبیشه يعني نه دولت کی داگر کرد تشتكي جوان ما تشيش سر پیمانا اوسلو زانه برای منی هجا ای کرد خوشکا منا هجا کرد تشيش سر پیمانا اوسلو زانه پیمان آشتی نابرا فلسطین و دولت اسرائیل دوی پیمان ده اسرائیل یانجی فلسطینی سری سدی حشتی زیدتر جعرد فلسطین ای دیروکی دا اسرائیل حشتی قد اف اسرائیل ای متن اجمر بهیرن 20 یان 18
ام شوار دولتكي بتشوك تيتشي بك تشتكي بتشوك دو اوضه وصالون ب دولتك ناوي دولتها فلسطين دوي بيمانه هاني اسرائيلي قبول كرن ناهيلن دولتكي فلسطيني نلسر سري سدي حجدة جعردة فلسطيني سرسري سدي يكشي جعردة فلسطيني ناهيلن من شو مديد او ده سلادارية فلسطيني ودولة فلسطيني مشو ديد بچه مستوطنات بكردي چنه يعني نشتگه جهو اسرائيلي دهندري عرض كوقاشو دولة فلسطيني مشو ديد بچه قيسة باراستينه چه قيسة ومديد بجهو بچه نجات پرستی نزيكي عربة قريجا وخدا بجن سرمالي وان ايريشي وان دكن جمافي لشکر اسرائیلی به حساب یکی فلسطینی بکشه به حساب هم اولو سر شبهت بی بکشه نای محکمه کرن ایجا ته نزانه ته بحاله قلي فلسطينية نزانه تو تشمر لخالد مشعل واسماعيل هنية وحماس تو بيت شعبي خانين دنرخينه بريمت دماتا دجاتيا رژیما ترکی کرد بعقل بك تدجاتية فلسطينية قلي فلسطيني جيبك بأخلاق وبمنطق وبعقل وبديروكي نوكي إسرائيلي نوكي تفكر السيونيزم به هم أولو جاش وباش نولو هرش خربقين هر السرخ راوز بشكي خبوستين نام أولو وك بقبقا بلا 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 باخف وتنزان جاش وباش تشد بيش تشد بيش آخافتني تنسري نبني جيهنا تلبركت براي مني هجا خوشكا مني هجا اي كرد ايكو عاشقي بجنو بالا اسرائيلين هنا كسي نجي بجن اي فلسطيني هاتنا عفريني داقر كرنا بريما ابنا فلسطيني غزة ورام الله وجور هاتنا لي قستنا دفج مالي خو حالي خو بردان وهاتنا عفريني نا فلسطيني كو لحلبي بون للشامي بون در دور الشامي بون فلسطيني هاني دماكو چیرۆکە ڕەوشە سووری چێبوو di peymanê li hevkirinê de gelek kes alîgirên tevgerên cîhadîst li Şamê û li Helebê û malbatê wan ji wir rakirin wan anî li Efrînê danî neko ne çijmir nebêje vana يعني فلسطيني هاتن عفريني داگر كرنه اوانا لولرتيا فلسطيني ناكن تفجرين سياسية فلسطيني جتديد بلاووك درخستن بريار درخستن پیمان درخستن كومي هرن عفريني داگر بكن ريا رزگارية فلسطيني عفريني در باس اگر تشتكي ولو ديد اجي لقلتا ازي بتربم لدجي قالي فلسطيني ازي بتربم لقال اسرائيل لدجي قالي فلسطيني اگر تشتكي ولو هذا شكي ولو تنا بريمة اف چند فلسطيني چند مالباتي فلسطيني كل عفريني هنا نا اندامي فتحن نا اندامي انيا قالن نا اندامي انيا ديمقراطيكا فلسطينينا ودبكو نا اندامي حماس يجيبن كلو نتش يعني قالي فلسطيني باقري وان چند كسين فلسطينية كل عفريني دجين نشوتي برادري ما تشد بيجن آخ جدردي كودا دبي إيري جوين كرد الإسرائيلي هنا ودبي أم لقال وان بن وأم نزانم شو وان قوتني يعني يا ربي براي مني هيجا تباجاري الخليل ناس ذكر الفلسطيني نيفي كردن صفت كرد لي هنا قدس اورشليم كرد لي هنا حتى در دورا غزة كرد لي هنا اگر 100,000 جهو اي كرد لإسرائيلي هنا 10,000 كرد مسلمان اي لفلسطيني هنا 10,000 اگر 100,000 من 400,000 كرد هنا
جدما أيوبية ودما عثمانية كرد لفلسطين حنا باش اف كرديتيا تا چما ولو لجمتا نالبه دما كنت تبحثا جهوها دك تبحثا كرد لفرشي هنا كرد لفرشي هنا كرد جهول ورهنا وكرد بسلمان لبنان نلقى اشتيب نلقى الشرب رخناي شري حماسي بك لرخناي شري اسرائيلي بك لدجي شري حماسي دركب لدجي شري اسرائيلي دركب جبركو قربانية في شريحاني قلي الربني فلسطيني بعربي خو بكردي خو بجهوي خو بمسلماني خو بكريستياني خو بكل اشتيه به نجمر بتش تليلي وشابا شابد الشري بنيامين نتنياهو لدجي فلسطينيا مجا فهم كر برايجا خوشكا ايجا مجا فهم كر باش بشرف بحسية فلسطيني كي ويا أري واري باوي ويا سورتي كيل فلسطينية إيه صدام حسين صدام شكر هزارا كرد قتل كرن إيروون فديناتنا الهدار كابن دين زن فلسطيني هكي فلسطين خرابة يو أبقى جبينا مصينابة أبقى زبي شرفي نابة هر كردك او کی خورد به از کردم او درد که جبوی فلسطینی درد که قالا دنگ خو بلند که ون تبای آلچاقن بیناموسن به شرفن ایرو چند روژاوای کردستان خوبانی ایروژی مقامپا مخمور و مشماوی نابینن بیناموسو به شرفن وش خور لوی خوشکا هجا کو شرف و ناموس جپوزه و شعبي وش دفي وش قهوي دهركه دایکا شرف و ناموسه کویا دکه جشوی آخافتنا و دبکو آپوچی بجی یعنی خمناک گله کسین وکوی هنه نیرو می جنو میر تناب آپوچی جید تناب برزانی جید بولو بفی منطقه هانه بفی شوی هانه دا خبن لی از تنی بشه آپوچی نها برزانیا دین علیک اوی کسی کد بجن ام آلی گری ری بازا برزانی نوانا دین علیک از بحثا آپوچی یادک خوشکا هیجا برای هیجا ای آپوچی ایکو پسنی گلی فلسطین دا مراد کرا ایلانه و حقارت لگلی کوبانه کر و لسری کانیه کر کاش خور لمراد کرا ایلانه خوا گهدار بک لی گهدار بک پشر ور زمانه خود ریج بک فلسطینی لغزه چوانا برخواده دنه فلسطینی لغزه چوانا برخواده دنه دجی خودانه گلمه کوبانی نیوی خواد تدید اما هر کسی القایمون آخوا مال آخوا آیل آخوا پیقاب کری قایمون کری چون سر یا دولیه او عیبه او اف چی اف با نراسته یعنی لسر واقع وقت شهید هات داین یا کدا دی چی تو چند تو پاتنه و بیتنه دی چیه واسه نابه یعنی لازم هر کس مال خود جی خود چه که بنعرض خود چه که یعنی نه مثلا پک فلسطینی غزه چوانا برخواده نه دجی خودانه یعنی گله مجی راست فداکاری خواهی اما کمای خواجی هنه با کمای خواه لازم ببینه ام جدی نه یعنی دوه مرو جدی به نه بردلی هفتم خوش بکن و تم هف متعاهب بکن هر کس به رولا خواه بریزه هر کس جی خواه دا بهنه کی فداکاری بکه گر کو گل وصف فداکاری بکه او شروانی ور و هر یک به فداییه مثلا نه به پیمان جه اوی هات کشاندن جه سری کنی پیمان راست بو نه راست بو او تشکیدین از او عاید ایرادا روبری روژاواه یعنی او بشکی کردستان به ایراده خواه بکنن بیریاره خواه بدن برزه مهیه هم وقت شنابید فقط یعنی گل کجیه در نکتا
بلکو هین زده دست خواه خورد بیا هیچ حوجه نبیا ورگو بکشیا فلسطینی غزه چوانا برخواد دنه فلسطینی غزه چوانا برخواد دنه دجی خودانه تل مراد قراری نانی خو گهدار کر خوشکا هیجا برای هیجا ایا پوچی تدید مراد قراری لان چه حقارت لخلق کوبانه لخلق سریکانیه دک و دک سوجه گل تێکچوونا پێکێکێ لە کۆبانێ و لە عەفرینێ و لە سەرێکانیە دەخە سوجێ گەل دەبێ گەلێمە لە بەرخۆنەدا قامیۆن کری ئەم جدینە مراد قەرەیلان جدید vê mesele henê we dît kî pesnê xelkê Gezayê û berxwedana gelê Filistînê de we dît çî Murad Qereîlan li Filistînê heye rabe pesnê her van axaftinê hanê ji Murad Qereîlan re bêje yan ji ber Murad Qereîlan bersiva te bide bere ew bersiva te bide baş çî Kurda li Filistînê heye PKK sala 1980 di duwa de zêdetirî 10 kes ji şervanê xwe berî PKK li hemberî İsraîlê li hemberî dewleta Tirk şer bike li hemberî İsraîl şer kir çî PKK li Filistînê hebû xwasa qurbanî gelê Kurd ji bo xatirê tevgera Filistînî û rizgariya Filistînê bide û li dijî İsraîl derkeve ez erşîfa rojnama serxwebûna ji terbînim bê Filistînî çi qeyssetê dihene û çi qeys bi êkevin ê salê 82 83 84 85 hinde ez vana hemû ji terbînim dema partiya te û hevalê te û qadro madroyê te li Libnanê bûn kî piştgiriya wan kir kî pere da wan kî sîlah da wan kî perwerde da wan heyporkurê me ne tu dîrokê jî nizane tu tarîxa hizba xwe jî nizane tu dîroka partiya xwe jî tu nizane çi ye kî alîkarî piştgirî wan kir me ne gelê Filistîn û tevgera Filistînê alîkarî sûretê Seddam Hüseyn li Filistînê ye ev Seddam Hüseynê ku sûretê wê Filistînê heye partiya te têkilî wêr dikir têkiliya PKK û Seddam Hüseyn hebû ne ez dibêjim Talbanî dibêje Celal Talibanî dibêje ne ez dibêjim Apo dibêje di daxuyaniya ku ji rojnameya Al Hayat kiribû ne ez dibêjim belge dibêjin têkiliyên PKK bi rejîma Seddam Hüseyn re sûretê ê Seddam Hüseyn li Filistînê hene ayîb ayîb biçek fedî biçek şerm ne tenê ji bo te ji bo te ji bo hemû xapoçiyên wekî te biçekî şerm bikin û ji İsraîl hez bikin hema li Mustafa Kemal Atatürk tenê binerin û İsraîl fêm bikin Mustafa Kemal Atatürk ku ji cihûyê don mayî ku endamê tevgera Siyonîzmê ye ku endamê tevgera a piştgiriya ku İsraîlê dike yekemîn dewleta ku tevgera masonîzmê Siyonîzm û masonîzm hema tenê li Mustafa Kemal Atatürk biner tê tevgera Siyonîzm û tê Binyamin Netanyahu nas bike Mustafa Kemal Atatürkê ku soz da Kurda ê ku bi xweşî wekî niha ku bi tên cem Kurda bi dizî pis soza didin wan lê wextê dibin roja cidî xwe ji vedikşînin diçin bercewendiyê xwe bi Tirka re bercewendiyê xwe bi Amerîka re bi Rûsa re bi ti kesî bi Ereba re xera nakin cihû û Siyonîzm û İsraîl ew Ereb pismamê hebin ê te Kurd tiştek te di bazarê de tune ew samî ne pismamê hebin ê de tu arî Hind Ewropî tu ne di bazarê de yê birayê minî Kurd xwişka minî Kurd hema ji xwe li hema tenê li Mustafa Kemal Atatürk û dîroka wî binerin hûn ê İsraîl fêm bikin hûn ê tevgera Siyonîzm û masonîzmê fêm bikin divê ev mesele hanê zelal be dema ez helwesta xwe eşkere dikim berê jî ez piştgirê doza Filistînê me
دۆزەکی ڕەوایی مافیوی هەیە ملەتێکی مەزلومە کورجی مەرەوەرە سەر ئاستا تاکە کەسی بە هەفتور بدو بستینە دوێ مەرەش هەفتوو حەز نەکە لێ کورد وەک نەتەوە وەکی گەل ئەژێ حەز دەکەم ملەتێکی مەزلومە ملەتێکی بندەستە ملەتێکی پڕ پێ هاتی لیستن شعالیە تەفگەرێ کووردا هاتی لیستن و هاتنە خاپاندنا ku tevgera siyonîzmê ser asta cîhanî kiriye aynî wê kêm zêde PKK jî ew xapandina hanê bi gelê Kurd kiriye ku yekî wek te xwişka hêja nizane dîroka PKK qenciyê tevgera Filistînê û gelê Filistînê li ser tevgera te ya PKK hetayê heye vê ji bîr nekin di roja tengayiyê de hûn ana hemû bûne we biratiya gela û wedanî alîkî hûn ana bûne li dijî Filistînê û li dijî gelê Filistînê çi wela Hemas têde ye Hemas nizanim çi hevalê AKP'yê hevalê AKP nîvê Kurdê Tirkiyê zêdetir dengê xwe din AKP apoyê te têkiliya wî bi Mîtêr û bi dewleta Kûr heye partiya te jî ev mal yani ez mala we ne ji cam jî hûn kevra bavê ji xelkê mal jî tune û riziyayî û tevlîwilo jî dertê û hemû alçaxin hemû bêşerefin hemû bêheysîyetin ez dexîlê heysîyeta li cem te bim ez dexîlê wê şerefa ku tu wilo tu xwe pê paye dike û tu xwe pê serbilind dibîne di nava gelê cîhanê de hema wilo rehet xelk dikin bêşeref û bêheysîyet û bavê şerefê dayîka şerefê kaniya şerefê tu û kesê wek te ne partiya te yî hûn bavê çi û ev şerefa here piştgiriya siyonîzmê bike li hemberî Filistînê cellat li hemberî qurbanî kujer li hemberî kuştî ev şeref û namûsa ku biçe piştgiriya van kiryarê han bike ji mir nelazim yadê qurbanê ji mir nelazim e li te û li partiya te ev şerefa hanê pîroz be heta mijarekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin